Kasamla Refinance Warjari kabala Syajid Dangshan berlekiu ya ulum Everest. Hagani ka kenti ka pementa kala haban penkre bahai ladi da ka balik ban syak hikai pentibet kiban solong shen hagini kibanai kiban wan. Kasamla Refinance Warjari kadai kasamla ka badang puli ya ka Bachelor of Science hak subject botany ha St. Anthony's College Shillong. Kani kasamla Dangshan kala kiu ya ulum Abi Gamin usnat lum jong ulum Himalaya ubadon hag Chamoli District ubadon Hakajala Uttarakhand. Hakajing kren bat kinong to kubor kasamla Refinance kala itu ba kajingkiu ya ulum Abi Gamin bajrong nyaw hajar laispa san meter arpsau hajar shispa laipo put kalong shisha kabajuat. Kalau ongru bada kani kajing Syajid ban kiu ya ulum Everest kani kasamla kalapan pau ba kalapan skuin haduk kata-kata ya kamen sim jongka ya John de shwa bangan yo ikani ka list ka bangan sami keteng bangan yo benik training ban yo ben kre ban na benta la shams nem ban yo kyo ulum Everest de ngaladon shwa ka selection trial na do Shillong de na Shillong de Guwahati na Guwahati de Delhi de na Delhi ngadap iki selection ki jonga de nang tu bangan sa Syajid pat nakanthi te tang mga hi mga present na Meghalaya but way na asa de kilabun ha kinong ya penkre ban yale ni ki ya ka expedition kan de ni penkre men last month 2 months ni late ya pre Everest kata ka de ulum Abi badan ha Uttarakhand ha ka Chamoli district de shwa yagani de ni lai dan ki training ha po Uttarakhand de nang tu hi te ni lai ban kyo ulum Abi ubadan ha ka height nyaw hajar lai spa san meter de kidan hadu life samut de tang khanjat ki bayo ban kyo sejang nama kidan ki bastam bagidan ki badai na la kajangka group pan de ngadan ha ka group ka baningkam te ka group alpha de jingsha udni ulum udan hadu nyaw hajar lai spa san de dei na climate ka ba ka lasnio no te ngiyok pendap 1000 tam meter de kidan ki group pat ka bravo group de kaladan chadin an kiyo ban kiyo tang ha 1000 meter de kalalong shisha ka ba krao ka ba ngala ban yo kiyo hadu kata and it's my first experience ba kani ka NCC kala ayang kata ka kabuk share kum kamo bangan yo ban experience kum kini ki jat kiyo lum de kalong sha ka ba ay mensim kum yang kum ka kuan kasi ka ba ngan ay mensim lagi barok ki kuan kasi ki ba if you have the will everything is possible kum ang tim haring te kum tahi te yakani ka journey te ngadang shumi ka last week ngadang shumi ka result ya kalis ka kerteng ka janga bangan penkre banli ki training banyak penkre ban daw ya bentaw Mount Everest nations na te kaladang don hi alas ngap hayam yakani ka training ka bangadang le am kidang shim hi ki selection ki baro ki cadets kan ki bayale te hoit kalong shisha ka ba namar bang kalong ka sha ka ba namar ba por ba kiyo gini ki lum lu ka jingmat ka jonga hoit kam de ka basuk ban kiyo gi lum namang ni haban ket la ki lot kum tu atusan lipo approx kg haban ket te kindan laki pat ki bang haban yat kum ki cam 1 cam 2 te hadu ni dadap sna ni ka ban skill 6000 meter te kum tahi ngaso kuman ba ngami kerteng na barok ka north east te ngadi ka way ka ba Syajid ha all north east jang NCC cadet NVR te ngadi ru ngakerting jang aro kadi Refinance waji te ngalik kelas hapo St. Anthony's College te ngayo yakani ka laru de na ka college hi bang join ni NCC na ka 61 Meghalaya Girls Battalions Shillong te ngasawu iki baro ki instructor yaki ma'am yaki sir ki baro ki ba ay ki bala shaya mentah sometiar ba mensi lo mo ani ba pa som thai na jing tarikam ni te bo na jing na lagi na em lo khani jing tu kre pi ban kalong shisha a very like so ngayo kat kani kalat ka kabukser ka ba ngam pujio alat menuru bang pujio snow haru tamakidang ki na po Meghalaya ki ba balak kiyo yulung ki Himalayans kum i wansing mertong idoli karbi te kiro kila din ki kasi ba ngayo mensim na kiro kawai ba habaki kila balay nga nganong la te kalong ay mensim kin kumingi ki kun kasi bangin mo ngin nang kendit pendriu ke te kumika banga khil lan ba step ngamla klem da perkhat
ba haduk kanu ba ublay greens ka jang u ba ulay nga kini kalat pangalyo lay te ka training jang kan sedang na ni arkuai tarik uni October kan dei baro awal shi banai be hadu November te kan dei ka training jang ka basic course jang uni mountaineering te nang ni kin sa pentepat kitu ki bami kerteng ban penkrepat sa another course te daladap ya kata pat kin sa dance ki winter course te nang tu pat kin sa penkrepat ki tu bales kitu ki bahasa ajit na kin course ki balai ki training ya kani ka pamantang yang kin pelang hapo ka HMI ka ka kadan hapo Darjeeling ka BSc Botany Semester are you? Third sem second year Pisong pisa nasa ha light ko kenton umon lat was nga